खुरुमजरी मियेंग ताबिरब मयाम पुनमकपु तारामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा मरुएबा पाउ पिजरी कोइरेंगैदलेबा BSF की गेट मयादा बॉम पोखाइबगी थौदोक्ता BSF पर्सनल अनि सिरे मिसम अनि सोकरे हाइरी लमदम असिगे हाइथोय सिंगथोरबा ऑफिसर सिंगा मतेंग पांगदुना प्रोजेक्ट मिशन सिंग पुनः थबक पांगथोक मिनरबदी माइ पाक्तब लेरोय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे अमसुंग कोंथौसम केंद्र की मनुंग सेलिब खोंग अनि मफम अनिद काइबदगी इसिंग इसाउगी अवाब मायुकनरे हौजिक पाउ संदोक नपीजरी कोइरेंगैदलेबा BSF की गेट मयादा बॉम पोखाइबगी थौदोक्ता BSF पर्सनल अनि सिरे मिसम अनि सोकले हाइरी थौदोक असि ngasi nongthil pung ani minute 10 rom taba matamda thokkhibani hairi BSF की गेट चंगफम मयादा बॉम अदु पोखाइ खिबनी हाइरी कनाना करिगी दमक्ता बॉम अदु पोखाइ हनखिबनो हाइबा चपचाना खंगबंगमद्री थौदोक अदुदा नुपी अमा यावना मियोय अनि सोकपदगी हॉस्पिटल लाइकनरी थौदोक थोफमदा BSF की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंग यावना पुलिस की मकोक थोंबो सिंग संगसिनदुना येंगसिनख्रे मणिपुर के टैलेंट लेरबा ऑफिसर सिंगना इगो थादोक पिदुना ऑफिसर मसेल कोऑर्डिनेट तौनदुना प्रोजेक्ट मिशन सिंग पुनः थबक पांगथोक मिनरबदी माइ पाक्तब लेरोय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम असि ngasi पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुना इम्फाल होटल के संगाई होल पांगथोपा वन डे वर्कशॉप ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फॉर अटेनिंग ODF मणिपुर हौदोपगी थरमदा फोंदोखिबनी थरम अजुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन PICED मिनिस्टर एल डिको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी परमेश्वरन लेयर मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबू PICED की ऑफिशियल सिंह अमदी तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंह की SDO अमदी SDC सिंह सु सरुक याखी चीफ मिनिस्टर न मखा ताना फोंदोखिबदा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण असि भारत की प्राइम मिनिस्टर न यामना लुमना लौबा मिशन अमनी असिगुमा मिशन असिगी सर्वे रिपोर्ट मणिपुर की ऑफिशियल रिपोर्ट न सादा मरिफोनिथोय अदुगा थर्ड पार्टी ओरिबा ADBP रिपोर्ट न सादा मौद्रा लोइरे हाइना खेनबा लेरिबसि मणिपुर की ऑफिशियल सिंह फील्ड विजिट वाले ताकपनी ऑफिशियल सिंगना पाइगदब थबक अमदी मिशन सिंह सैलेंस अमा ओइना लोबियो टाइम पास ओइना थबक तबगी हैनबी थादोक्सी हाउजिंग वालोरिबा सादा तरा असि मिशन असुगी टारगेटेड ओरिबा मतमदगी ngnkana अगस्त 15 फावगी मनुंगदा लोइसिनबा अथुबदा PICED के चीफ इंजीनियर की लेवल की फावदा मीटिंग पांगथोक्तुना लोइसिननबा होनमिनसे हाइकी अखोई कैपेबल ऑफिसर सिंह दिनै टैलेंट मायाम से दिनै अममदा लेलिबा मागी कैपेसिटी मागी ब्रेन मागी वकलोन innovative ideas मागी कनो डिलीवर तौबगी मागी मायाम से ऑफिसर सिंह दिदा अखोई की सोई से फाइदी सोई से केनो फुका अखोई कोऑर्डिनेट तौदे ऑफिसर अमगा अमगी मरता कोई अनि हो मरी मगा सुना पुल कोऑर्डिनेशन तौबना वर्क तौदे दैट इज द बैंक कलर मैन बिजनेस ने कोई हा इबो तो ना था आई प्रॉब्लम आई स्टेटस ना था वो का सच पीपल लाइक कॉमन सर्वेंट मोइना कॉमन अखोगी एम्प्लॉइज मोइना और लीडर मोइना अखोई मैम से पुंछल लकांदा वर्क तो गुटम से मदुदे गनो सही बद कम दब तो विदिन 3 months ना नमे अदगी पैसा हान को बस टोक्से yes and the great portion of the contract or attack at the must structure choose the priority where to start priority में कंडोपियो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्रेटरी परमेश्वरन आयरना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मणिपुर की ओइना पीरिबा मतम की मनुंगदा लोइसिनबा ngamnaba दरकार रेबा फंड की अवार्ड पलेहंदनबा होनगनी मिशन असि माइ पाहनबगी दमक ngasi पांगथोलिबा वर्कशॉप असिना लौरकपा वारब सिंह अदु थबकता ओंथोकनबा सेंट्रल टीम दा पुथोक्तुना खनगनी हाइकी So while your coverage is very high, your level of verification is relatively low. So that's an important area for you to focus on, and hopefully we can discuss that today later in the workshop. So as all of you know, the declaration of a village as ODF is a self-declaration by the Gram Panchayat, by the village community in an open meeting. And then the verification, the 100% verification needs to be done within 90 days.
So we are finding that in Manipur, verification is relatively lower compared to the national average. So the national average of verification is about 70%. Manipur is about 40. So that needs to be stepped up in parallel, because what you don't want is that in August when you become ODF, you still have a lot of unverified villages. This needs to go hand in hand. PISED Minister L. Dikhona, Mission Asi Mapung Fana Mai Pahanabagi Damak, remote areas single Labor Praza Singda, awareness Mapung Fana Piduna, Lubananda Manipurama, Ohensi Haiki. Today, under the leadership of our Honorable Chief Minister, we have launched Go to Hill, Go to Village missions. And this is one of the most important initiative which is very, very effective and useful for our people. We are reaching to the people, we are delivering to the doorstep of our people. And recently we started this mission, and even the SPM mission in 2-3 locations we have just started, but there is a huge impact on our visit to village, particularly on this mission. Konthosam Kendrugi Manung de Lariba, Kaziri Mamang Irong Tong, Maklang Turel Mari Lamadi, Harao Lakol Amadi, Akut Low, Anigi Manakta Siliba, Kongasi, Handak Takiba Nong Namaram Uduna, Mapam Anida Sauna Kaibadigi, Yum Inkol Amadi, Low Parikaya, Amangata Tokle. Hariba Mafam Aniasida, Lekai Miyam Nahojiksu, Torban Timbukitawak Yamnakana Satari. Lekai Adu de Leba, Kuper Koba, Mui Amana Fongdropada, Hariba Kongasigi, Torban Gizagasi, Lomi Sina, Makogi, Kudong Sana Bakaki Kalaga, Tabak Tobadigi Izaugi Awaba Mayuk Nabani, Torbano Si Sauna Siam Nabukonabada, Mateng Pangbiu Haiki. Koi Hojijik Laiba, Hoki, Pali Miata, Koi Lopusina, Koi Katopa, Katok Pirgati, Koi Local Eminence, Sembige. Fazana Mataji guys, another Simbi have a Mangang, see Kui Sports Laga, Tambirami, Adugan Kui, local Museum, Tagalia, Quinasu, Madunga Navigam Club, Marie Punsala Ganda, Punchinin, Kazri, Wanji, Kujam Pusala Ganda, Kui, Sigi Saushe, Handaga, Kui, Lopus, Sikatana, Kui Tapse Patokena, Kui Suji Kanjeri. Amaramda Irong Tongi, Zaga, Torban Karib Adugi Matangda, Dina Sandra Koba Mafamadugi Mui Amana, Hauzik Ladiba Piba Masida, Marile Naba Department Kimio Signa, Atuba Matamda Laktuna, Kairiba Mafamasi, Tinganaba Honabiu Haiki. Naba, Akogi Siga Marilene, I have Sidiga, Kogi, Frutka Marilene, and Kanbiba, Mipunkutimana Matam Zana Lingbid, and Haribam Pomsida, Atuum Tim Chimbita de Masi. Hana Tumba de Hana Saugi Sang de Hana Kudung Tibagi Matakta, and Kondaki Kudung Tibasina Mapam local sing, local Mangata sing is in low pan, Mamtayaro, as he got the tide of Kung Yum labor, Amtada, Jum Kai Amata Kudung Sar, labor Kudung Sar right now. Atomic Energy Gi Sijina Pampuna Kaminabadi Energy Asida Akiba Pokna Ribasi Kokhan Mangangani Haina Department of Atomic Energy Gi Public Awareness Division Gi Head Ravi Sankanangasi DM Koloski Multi-Purpose for the Atomic Energy Gi National Seminar Hotupiki Tharamda High Crate Department of Atomic Energy Gi Miya Makada Danamanjuri Community College na Sinduna Atomic Energy and Relations Force Societal Development Haiba Hiramda Pangtukiba Seminar Hotupiki Tharamda Education Minister T.S. Radesam DM University ge VC Ice Dilip Amadi Scientist Kyazu Sarukyaki Ravi Shankar Makata na Haikibada Japan da atom bomb ihan hana thada duna miyoi kaya mangan kibadagi atomic energy gi akiba pokibadagi ngasi phawba kokhan mangamdri energy asina layeng bada lau singubada amadi mai puthopana singbada mai pana sizinari haiki. So this is what we are trying to do here, to change that perception that people have got, and tell you all the benefits, not only in power. The next 2 days we will talk about healthcare, we talk about food, agriculture, industry. You take any field of science, you take physics, you take chemistry, you take biochemistry, you take lasers, you take accelerators, you take supercomputers, any field of science, atomic energy is doing it. In fact, even space, ISRO is an offshoot of atomic energy. I don't know how many of you know this. It was all started by Dr. Bhabha and Dr. Vikram Sarabhai.
Education Minister T.S. Tadesh Samna Atomic Energy Sizinaba Yaba Hiram Kya Manipur Su Hogdoktuna Sakut Lamida Satnaba Punna Honaminasi Haiki. Why we educate ourselves is not just to get degree. Why we conduct seminar is not to have a seminar to be completed for 2 days. No. To get knowledge, to learn the skills, and also to have a deeper understanding of the subjects, the problems. In Manipur, the main occupation is agriculture. Can we use atomic energy for agricultural purposes? Khundrak Pamdigi District Hospital Honglabadi Akan Makhongjang Sangsingini Haina Manipur Press Club ta Pauki Mifam Pangtolaba Matungda Governor da Memorandum Pisinkre Pauki Mifam Matu Watok Osigi Matang da Sim Kibat JSC Women Front Sinna Pangtok Kibani Saduk Yakibi Ko Convener Nomai Kapam Ombi Bimotana Watok Osi Rasintigi Wapam Pusin Biki Mahuta Zip Minister na Warusin Purakna Bohotna Bio Ta Sigitang Tani Shoy Pawagi Manungda Warusin Puraktrabadi Akan Makhongjang Sangsingini Fongdoki Nongness Amukhana, Yangatuna Sabada, Mating Pambu Haina, JSG, Mike Digi, Convener Amoina, Apil Tozedi. Tungda Nupi Singh Aduna, Manipur Governor da Memorandum Pisinbalaki, Masing Yamlaba Nupi Singh Adu, Manipur Police na, Kanglagi Nong Subtang Basana Tong Manakta Tatuna, Tamlaga Lusing Bitale Kangatuna, Governor da Memorandum Pisil Hanki. Hausi, Paugi Maraktan Aten break ama Luminasi. Kaidowina, Kanano, Kaino, Kaidowio, Masipumna. Noi Levy, Gary, and Magatong Mungamdrone. Hula like a Tony Kaliva, Namai Kaidro. Sembun Putoga, Leaving them there. Sembun Putok and label them the Su, in Palpelas the Salo. I to unbelang them the Palpelas again, loan in a Impal Finance, no women the Gary, no Lowy up to Java Pizzeria, Adona Pam, Gary Pudima, Lobby Bayani. Admission started for BSc Nursing and GNM in leading hospitals like Yashoda Hospital, Care Hospital, Vijaya College of Nursing at Hyderabad. Eligibility for BSc Nursing, 55% in Science in +2, for GNM above 50% in any subject in +2. Contact immediately Green Healthcare Solutions, mobile number 09544 299 111. Quick zone gidi Tatis College di. Mamal sumapang kuding chamane yo sumangaro pista salabni na. Ado sumatakta superlink footing gi offer mayamon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yoti sinbayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbayar. India gi ahanba National Award di Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact to view. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaithing hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba Haksang sok tharakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungayraktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolip syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabi. Break itungda makataba pau pizari. Ngasi nungtil Sarana pung ani ka minitarom taba matamda Kwelingade leba BSF ki get mayata pokhai kiba bom adugi matungda hojik mafam aduda karifiam da leibagi haibigi matangda Manipur Police ki makok thong official singna lakuna yengchinbagi thabak chathari mafam aduda hojik leiba khoigi pawmi singdagi bom adu pokhai kaba matungda karifiam da leibagi haibigi matangda min awa pawdam ama mayam punna lominase
कोरियंगैद लेब BSF की गेट मयादा बोम पोखाइखरबा मतुंगदा हजिक मफम अदुदा ओइरिबा सक्तम मदुनी लाइव कवरेज पीबीखिबा अखोइगी कैमरामैन जीवन अमदि गगन शर्मा थाकब फोंदोक्सरी दोइना मखा ताबा तोंगान पाउसिंग अमुक पिजरी पीपल रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन बिष्णुपुर की कॉन्फ्रेंस हॉल गानू लेबगी मतंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ngarangdagi हौख्रे हौदोपगी थरमद एसोसिएशन की सेक्रेटरी एल सुरंजोय असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर आइस रोमेन एग्री कंसल्टेंट एन बिल्की नामरिबा मियसिंग अन सरुक याखी बिष्णुपुर की वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह रिसोर्स पर्सन इन वांगांखी सेक्रेटरी एल सुरंजोयना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा ममांगी इसाउना मरम ओदुना माही मरोंग मांग तागनखिबा अमदि सासन कया सियनखिबा इमुंग मानुंगी मियोसिंगदा मटिंग ओनब पांदमदा खाकी कौबा गानू मखल असी योपगी ट्रेनिंग प्रोग्राम असी पांगथोकपनी हाइखी JSC of M2 and MGOs na 7 pay amati 22 point charter of demanding P na balengak tataksin chatarapa thabak lepagi khongjang Masiga Thana Numit Nifuga Mapani Sukre Masiga Saruk Amu Oinanga Sisu District Agriculture Office Infal Iski Employees Singna Makoigi Office Complex ta Wakami from Satakre Wakami from Aduga Mari Lenena Assistant Agriculture Officer Soil Chemist Emerton Kumana Fongdo Kibada Manipulenga ki Employees Singna Makoigi Pangpam Chokpa Haksing Tanbada Sakarasina Dealing Tactics Sanaduna Tabi the Bahaiba CPND Awano Pok Bharat Amadi Bharat ke Tungan Chungan by State Singh the Sarkar Employees Singi 7 pay P Krabaso State Asigi Employees Singi PB the Bahaiba C Maram Sade Maram Aduna M2 MGO Singna Sansilapa Kongsang Damapung Fana Mating Pangani Haiki Sarkar Sina Employees Singi Yavan Maram Saba Sumba demand se Tabi Dana delay and take this Sanabase Masi employee Koyam Pinjade Maramaduna M2 and MGO na Sankhileba Sumba 7 pegi demand se Manipur government ki Makhara Lejeriba Executive Department ki Imperial List Punamak Nasu Toy Haksang Yang Saguchari demand si Pangri Pabakoi M2 MGO ki Kongjang Sida Saruyakine
Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board की चेयरपर्सन एस पेसोजित को चेयरपर्सन की फमदगी लौटथोकपा यारोय हाइना लफुपा तेरा लेबर्स यूनियन ना सिंधुना लफुपा तेरा दा वाकत मिफम चथखरे महापु लौटथोकलबदी खोंजंग संसिनगनी हाइना वाकत मिफम अदुदा मियोय अमना फोंदोरखी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन पाइरबा विशुरदीन शर्मा को चेयरपर्सन की फमदगी लौटथोककी बतारगदी लफुपा तेरा लेबर यूनियन की माइकई दिगी महापु लौटथोकबिगनो हाइना अपील तौजरी करिगुंबा महापु लौटथोककी बतारगदी अकन खोंजंग संसिनगनी हाइना मरी लेनबा सिंगी मफमदा अपील तौजरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सिंधुना फुबला ग्राम पंचायत की सुनु सिफाई कम्युनिटी हॉल अमदी मोइरांग सब डिवीजन की थांगा पार्ट 2 ग्राम पंचायत की इथिंग मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉल दा गो टू विलेज मिशन ngarang पांगथोकी थौरम अदुदा पीडीए के चेयरमैन सु ओइदिबा थांगा केंद्र की एमएलए टी रोबिंद्रो बिष्णुपुर की डीसी पावन यादव यावना डिपार्टमेंट के यागी ऑफिसर सिंह जिला परिषद मेंबर प्रधान चमदी वार्ड मेंबर सिंह सरुक याखी डिपार्टमेंट कुंगनी थोय रोमना मागी डिपार्टमेंट की मखादा लेदिबा स्कीम सिंह प्रजा सिंह दा हाकथेंगना कानबा पीखी गो टू विलेज मिशन ngarang नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा थंगाल विलेज दा पांगथोकी थौरम अदुदा तमिलनाडु की डीसी हुंगयो वारसंग बीजेपी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एम डेनियल एसडीओ रॉबर्ट लोंगजम यावना तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट के यागी मकोक थोमो ऑफिशियल सिंहसु सरुक याखी पावर ग्रीन टावर युंगनबा सगोल चोंबा मयाई लेकाई द तोकथोकतुना थंब कोम द ताबदा मियोय अमा सिरे लेखिद्रबा मियोय अदुदी मुटुम जोय कुमार कौबा सही यांकनी थोरम सुरबा सगोल चोंबा मयाई लेकाई दिगिनी ngasi ayu pung 5 minute कुंथारोम ताबा अदुवाइदा मियोय अदु कोम द तादना सिरंबा थेंगलखिबनि हाइरि मसाग सही हुंफुनिपान सुरबी कैंसर लेनाग सगोन अदुना हिंगलिबी रेप विक्टिम अमना मसानी हिंगनिंगै मतमदा असुमो वायल फंगनबियो हाइना वाकटली ngarang मणिपुर प्रेस दा पांगथोबा पावगी मिफम अमदा विक्टिम असगी इमुंगी मियोय अमना थौदोक असि लिसिंग अनि तराव हमदुई गे जुन 8 ता यारिपो पुलिस स्टेशन गे मनुंग सन लेबा के सोमरै खुलदा थोखिबनी थौदोक असिदा सेनरीबा मियोय असगी ममिंग एमडी सनायाई यारिपो मयाले काइदिगिनी केस असि सीजेएम थौबाल दा सथादुना लाकली विक्टिम असिना हिंगनिंगै मतमदा असुमो वायल फंगनबियो हाइना विक्टिम ओरिबी नुपी अदुगी मसा नुपी न फोंदोकली लाले हाइबा मीदुबुदी डायरेक्ट ना मंगोन द फंफम थोका पनिशमेंट दु अथुबा मतम द बीबीओ हाइबसे आइना हाइजनिंग बनी आई विक्टिम की मचा अमा ओइना आइवन द इमान फाउरी बनारिबा वारिबा दु आइवन सु फाउई अदुना आई खोइना वारिबा लोइन मक्से करिनो हाइबदु येंगरगा अचुंबा आइखोइवन द राइट जस्ट टू थुना मतम कुइदना बीबीओ हाइबसे आई हना हाइजरी हाउसिंग लोइचलपदा मरुएबा पाव अमुक हनाउ कोइरेंगदे लेबा बीएसएफ की गेट मयाद बोम पखाइबगी थौदोकता बीएसएफ पर्सनल अनि सिरे मिसम अनि सोकले हाइरि लमदम असिग हाइथोय सिंह थोरेबा ऑफिसर सिंगना मतेंग पांगदुना प्रोजेक्ट मिशन सिंह पुना थबक पांगथुक मिनरबदी माइ पाक्तब लेयोय हानु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोकरे अमसुंग कोंथौजम केंद्र की मनुंग द सेलिबा खोंग अनि मफम अनि द काइबदगी इसिंग इसाउगी अवाबा मायोकनरे हजी फावगी आईएसटीवी ना पिजरीबा पाव मतंग असिदा लोइजरे मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकुसु अमुक हना खुरुमजरी।